Dobrodošli u moj novi video. Umo. Sa nama je danas Aleksandar Purhmajer, predstavi se. PURHH na YouTube-u, hvala lepo. Danas pričamo vicove i jedemo ljute šta? Papri. Majko. Iz najbolje. I pijemo mlijeko. Dobro. Ne znam rogu. Pa da počnemo. Ćemo makazi hoće prvi. A nešto bilo s Majko. Znam. A evo makazi hoće prvi. Šta? Ja pričam. Makazi. Pa tri. U suštini, ja pričam vic, on ne sme da se nasmeje. Ili obrnuto. Ako se ja nasmijem, moram pojedem. Papričić. Pa, da počnemo. Slušaj ovako. Sad i nije još ni počeo vidjeti. Nisam ni počeo. Ali ga evo, to se ne računa. Računa se, da. Bili Zeka Meda i Bili Hubi. Nasmejam se! Ne. Prodaje narkoman kamelovana. Prodaje narkoman kamelovana. Tako je, Ne želim. Smije se, ali smije se. Šta prodaje? Kameleona, čovjek. Kameleona. Prodaje narkoman kamelovana. Nasmio se. Pa ne može kada me ona, brate! Prodaje narkoman. Alo, smije se svo vreme, od 3 poena za mene. Tu poen se vidim. Smije se opet. Kari. Prodaje narkoman kameleona. I kaže, prodaje, u novinama kaže, prodajem narkomana Evo, odustaj. Ajde, jedemo obojice. Ajde, pošto si glup, obojice ćemo. Ja nisam celo. Ne moram. Pojedi cijelo, ja sam cijelu stavio u usta. Cijelu. Nisu ljute. Cijelu. Cijelu. Čale, šta praviš ti ovo, bre? Reklame. Purh. Idu 2 kostura, onako, brete, posle žurke. Smešno. Idu 2 kostura. Posle žurke, brate. I ovo jedan nosi onu spomen ploču, brate, znaš. Ovo ga pita, šta ti je? O, fuck. Šta ti je to? To su moje dokumenta. Daj. Kamerman se, nasmio si se. To je poenta vicova. Pa kako? Kada je to? Aj. Tap. Predaj se. 1, 2, 3, Dubina! Znaš kako sam pobedio? Da. Ova nije bila good. Da, to smo zaboravili da kažemo. Neki su ljute, neki nisu. Gdje će naći Kera, gdje su sve 4 noge? Tamo gdje si gostio. To se ne računa. Debra, nasmijao se. Debra, nemoj da se smiješ svaki jedini put, do kraja. Debra, Nikola, režija, ajde, dođite da glasite. Režija. I... Nije se nasmijao. Ako se nasmijao sada, treba pojede još jedno. Kant. Tiš bro. Nasmijao si. Ne. Nasmijao. Idu dva kjulicom i jednu malo fala da udari auto i druga kaže za dlaku. Ajde, pođem. Ne, ajde ti uzmi u žutu. Baba, sad snimam nešto, radim. Uzmi ovo što, da? Neću, nema šanse. Sperijem mlijekom, jedi. Fuj, brate, ogavni ste, aj. Gejčino jedna, nisam znao da ću sad uradim. Ja ću to moje ispuniti, pa. Ja sam ih. Vadim i utru. Ova je bila ljuta. Brate, ovo jeste ljuta. Oh my god. Ovo jeste
ljuta. Aj, joj. Šta pa crveno? Ne. Da prdiš? Šta si ti to? Još jedan. Ajš To je bilo sve danas, dragi gledalci. A za vas ćemo da pojedemo još jedan babericu. Hvala. Izvolite, kamerman. 4, sad, živri! Sad ćemo probati što mi babali, podignem kap. Da, brzo, podigni. Pravimo 5 sekundi, ajde. Daj, prošli 10. Izvoli. Šta rađu? Dobro. I dođi vam sad, ključno ovdje smo. Leko im. 3, 4, 2. Ne, po meni. Ispio si se mojem, da. Imao sam sreću. Ne. O, sve zadimo zbog vas. Nemanja! Dođi! Dođi po papriku. Evo, pošto ste toliko dobri, sad će i moj brat da pojede jednu papriku. Ajde. Ja tebi. Hoćeš ja? Uzeo je Korniliju, to mu se postaći. On je izgubio, gospodin. On je izgubio. Kapiram. I smiješ 3 od 1. Dragi gledalci, to bi bilo sve za nas. Like, Share. Subscribe. bumja. Ej.